kongoi mising kastoikyok chekobwa sikobit ketebi tugul koskoleng'uni eng kanetisiet nebo wikit eng kanetisietab kitabunyo nebo Efesoek. Ako kotomo ketestai ko kamache asikobit aborwok biik chemi yu tatya keyai saet ne inegei ak ketestai. Kotomo anyun ketestai amache kokatech Lilian asikobit korub Arap Maru atya koek pasta Arap Nyalilei ak Eva. Basi katishe Lilian. Kongoi chamanikab Jehova, betuni ko betut nekikosigei nekakokonech Jehova. Kakitau ketach Sabbath ko kakemwa kele kikurena Lilian Maswai. Ko kongoi mising anendet amite betutab oeng kasi ne noto si amwaiwok ale lene barakunyi. Kongoi. Bas, amache boroin akine chamanikab Jehova katake ale atorori Jehova eng betuni amu kakokonech keib boroini kinetkei. Aneti betutab komut kasi ak samari kwang'wan kasi ak samari nemwae kolen torornatet eng kaniset ak eng Kristo. Kongoi otokotin. Akatok tugul kainetab Jeiso akwek chokasech eng kebeberta age tugul. Aibe kosomo kasi nemwae kolen Kristo komeny muguleldong'ung. Otokotin. Chamgei chamanikab Jehova. Otokotin kokeny kinetkei lesson. Kebeberta nenyu kobo betutab Jumatatu nemwae kolen ung'otiet nebo logoiywek chemiach nekikiuny koboch keny. Kokotom ketestai anyun koongesa tugul kibagenge. Ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Jehova nenyo amu kasarta nekaikonech neuni asikobit kinetegei logoiywek chemiach. Ngoek chuto chetechech Kamuktaindet akoek cheityinech akong'u. Kongoi Baba amu kasari. Kongoi eng chebo ichek chebeit asikobit kokas ng'olyondoni. Kongoi amu kikonech kasarta neuni asikobit kinetkei kibagenge. Tebi kobotech akikonech kakuyet neinegei. Nyitei tamirmirieng'ung amu kisoin ak kilosun eng kainetab Jesu ne Katyokindenyo. Amen. Amen. Kongoi. Somanenyo eng wikini ko somanet nebo lo nemwoe kole ung'otietab logoiywek chemiachen. Eng wikishek chekokosirto konyo ko kokinetkei kitabutab Efesoek nekisir Paulo kosirchi kaniset nekimi eng kanasetab Efeso. Kokiker kele kitabunito bo Efesoek ko kurgotik somok chetai kong'olole ung'otietab sarunet ak kit age tugul nekiyai Kamuktaindet Jehova eng orititab Kristo Jesu. Kebeberta nebo kurgotik somok chebo let noto ko kurgetab 4 nebo 5 ak nebo 6 kong'olole kit nekiyai Jehova eng orititab Kristianik eng orititab Jesu. Kou notok sarunet, ngeng'alale sarunet ko eng kimurtoiyot ko kiyai tuguk aeng cheechen Jehova. Netai ko kit nekiyai Jehova kwanda koyochi Jesu werinyi eng kimurtoiyot sikobit ketach sarunet. Ak nebo aeng ko kit nekiyai Jehova koyochi kimugul met eng orititab Jesu eng kimurtoiyot. Koe kakosulda tukyot aengu komach anyun Jesu nyokomeng'is eng orititab sobetab Kristianindet asikobit kotok boisiet neisuldoe ung'otietab sarunet nekikeskei ako neikesunotkei eng kimurtoiyot. Kergeindo nebo nito kokeny ko kitabutab Komong'u. Kurgotik chetai 19 kong'ete Komong'u 1 akoi 19 kong'ete 1 akoi 18 kong'olole kosoru Jehova Yahudik kobun emetab Misri. Kong yekakoit tulwetab Sinai kole Jehova amu kiasarwok anyun kaomong'u amache ayai kit neinegei yochobokei omong'chi kamong'une Misri sikomong'chi Kanan.
Kebeberta netai ko ung'otietab sarunet kemong'une Misri, kemong'une ng'ony, kemong'une otwog'natetab tengek. Kebeberta nebo oeng ko kit nekiyai Jehova sikobit kemong'chi baunatet nelel, keyai keku yautiet nelel eng orititab Jeiso akotoi imandanyi eng sobonwekyok, eng tilyandinyo ak Jehova. Noto amune koking'alale wikit nekosirtoi tilyandit neting'ekei chi ak chi age, amu tilyandit netai ko kwenutab chi ak Jehova nekure eng Kingeresa vertical, ak nebi tilyandit nebo chito ak chito age, inye ak osotiong'ung, inye ak maning'otiong'ung, inye ak lagokuk, inye ak chitab kokwet. Une ung'otionito bo sarunet anyun. Moche ataune kitabutab Petro netai. Kasirwech Petro ng'olyon nemoche kong'alale Paulo. Amoche iyepchoiti asomani Petro netai kurget agenge koite 10. Kale ing koitetab 10 ing Petro netai agenge 10 kicheng maoti kokilkilie mising akobo yetunonito. Che kimaoten akobo mieindo netun osiche. Yekicheng betut age tugul ine kokilgei koborchin tamirietab Jehova, tamirietab Kristo nekimi ing ichek. Yekisib kobaorian akobo nyalilwogikab Kristo ak torornatet netun isubi chot. Kicheng ako kimakocheng'ei akobo ichegei akobo akwek. Yekingoyoiwok akwek tuguchutok chekakemwok nguno eng ichek, chekiamwok logoiywek chemyachen eng tamimiriet netilil nekikiyo kobun kipsengwet, tuguk checheng'ei kokilkilie akot malaikaisiekab Jehova koker akokuyo. Kaung'otioni ko kikiuny eng ibinwek ak kenyisiek, ako tuguk chekwong'e ako lusiekab malaikaisiekab Jehova kokuyo ung'otioni. Ne ung'otioni anyun keng'olole. Ung'otioni ko nekamwa eng kitabutab Efesoek, ngeweke kitabutab Efesoek 3, amoche asoman kong'ete koite 6 akoi 9. Ne ung'otionitok, ung'etiet kele bororiosiek ko yamdoikab namet nebo nametab tuguk ak yamdoikab kebeberwekab borto ak yamdoikab bororutiet eng Kristo Jeiso eng logoiywek chemyachen chekikiyae oeku kiboitiot. Kikiyae koi boitiot kou konunetab mieindo nebo Jehova nekikona kou boisietab kamuktaenyi. Kikona mieini ane nekiaminin kosir ichek inendet nemining eng chetililen tugul, sikobit aamchi bororiosiek mogornotosiekab Kristo chemaisiakoksei ak akuyochi biik tugul kou kit neu torornatetab ung'otiet nekiakiuny koboch kenyisiek chekikosirto eng Jehova nekitoi koyai tuguk tugul. Kale Paulo asinyun ung'otioni ko kikurchi Paulo, ko ngosirei Paulo barwani komi korkoret, ko kimonjororiot. Ko kamwa as kole kit namoche okuye ko olete ung'otiet. Ne ung'otioni kele achek chekikitorobek, chekikibunik, chekikiloen ko kakireiwech ak kimutwech yekingomwa Jeiso kole kakokeskei kobutok anget kong'ete barak akoi ng'ony asikobit koyatak oret neimuchi kobwa akot chekikikirindoi machut akoi kaptisisiet nebo kipsengwet asikobit koek agenge ange nekikeoiyech achek chekikitorobek asikobit keeku anyun chenyabani borotetab Jeiso ak borotetab Jehova ing orititab Jeiso. Kounotok ng'oliot ung'otiet ko olekiyaita Jehova bororiosiek oeng chekimokotuitos kot koek kit agenge, ole kikimuch kichomieito eng korotikab Jeiso chebo tisainotet. Biik chekimokokonegei, biik chekibo oret age, noto amune kelen cheptab oret age netun wendi oret age, amu kyakeeku lagok chekibo ng'oki akemusta kirgit kot age asikobit kebune maat nesobei ak keswek chesoptos nyekilalchine maatab ing'unyuni kyakechut biik cheking'wonen chekitinye ng'oki nebo chiyos. Koek ing inendet anyun oret nekikimuch kesorwech ak kiityechi manda eng Jeiso. So kebeberta netai notok neng'olole. Kebeberta nebo Jumambili ne notok ko kebeberta nebo oeng kong'olole ane Paulo ne akimonjororiot
ako akia nekiyoktoi akobo ichek chetililen chetorobek. So ne kit nekiimchigei Paulo eng yutok. Kit nekikeiwei Paulo mising ko kiiywei kole amu kakeyai inendet koek kimonjororiot komi jela, ko kitakwonge biik kole ekundono nekiyokto Paulo komi korkoret, amu betusiek choto korkoret mising eng betusiekab Romanik ko kikit nekikorom mau jelaisiek chebo rani chekiimuchi itebe oloto akiyomisiei akeboin akimute sipitali kokemyan. Romanik korok ko kimokotinye jela, kimokomoke jela, kirwogun akebarin kindoi rotwetab choki anan kikartatin koboro. Ki jela ko ki temporary, nakilen temporary igeni kityo kong'et kirwoget, ko ngong'ete kirwoget ko rotwet anan ko kimurtoiyot koboro, anan ko manoib kintain iboisie iwai koi akibolu koik ing olimbo kwari akoi imechi olot. Kounotok melen kele kingikeni kirwoget ko siamisie ko inyendet ngomaibun tilyanutik anan icheng oret age ko ngap itebi irugut ibimei. Mi murek ko kimi ndarok olotok kibole keringet akekerchi olot akekwerchi mugure kelyek kerotchi olot. Kounotok nyalilda nekitinye Paulo ko kiboibu kenam chito akipkerat. Lakini kinakwong eng yu ko kale Paulo kimonjororiotab Jeiso, makimonjororiotab Romanik. Tebutiet achek eng ui tugul ole kimitote, ngot koit kit nekoit chi neya, tos iker kit nekenyalilin eng ng'ony anan ko suryonen oindet anan ko suryonen baunatet, anan ikere kou Paulo nekiker kole maketab Jehova nekakono anyo yu asikobit asir logoiwechu miachen amwaita yetunet. Kounotok maker Paulo kouyo kimnatetab Romanik nekikaker inendet ako kile kiyokwo Jehova saek kimonjororiot asamwaita logoiwek chemiachen amwochi chechang chekimi akoi Rumi. Kounotok ngotimi kasi yeimi, ngotimi sipitali inyoisei, anan akot kokewe sipitali amu kemyan, tos imukokse keyokten Jehova iwe yundo asikobit yeku kirondet neboisie Jehova eng yotok. Kounotok kale Paulo agenge ing kimonjororinik chekawal Jehova koek chekiyoktoi akobo kwek cheotorobek asikobit kiityechi imanda amu logoiwek chemiachen. Kounotok yekibendi kinetigei kebeberta age ko kakimoche kikuye kele ung'otioni ko kabun oret ne inegei nekalewen Jehova Paulo akoboisie konde korkoret sikobit komwaita logoiwek chemiachen komi korkoret olotok, komwochi biik chemi olotok akomwochi torobek koboisie kit neka achonio neya koek oret nekakiyat sikobit koba logoiwek chemiachen kotaune biik chemi jela ak torobek chekimi Rumi asikobit koit logoiwek chemiachen ole kamataitei amu kimokochamdoi yautik amu kitindoi nakilen kalaba, kitinye kalotunet. Tos tebutiet nawang'une koni, tos kinamdegei achek eng logoiwechu miachen kelen hebto achek nandi sinyei achek Kalenjin melen kiu olimbo lem, melen kiu Turkanek, melen kiu ne, ako ing orititab Jeiso ko kakeyaech tugul keku chetoche borotonito ing orititab Jeiso amu kikiyan nyeindo nemiten orititab Jeiso. Atoche kanetindet age eng kebeberta nesubei. Kongoi. Kongoi missing Pastor Ng'etich akobo lesson nekaitou. Kitesetai awendi amwae akobo ung'otiet nebo logoiwek chemiach nekikiwiny kobo keny, notok ko Jumatatu. Ne anyun ung'otioni kakenai eng yo kora kakemwowech akobo Paulo. Kikere kele Paulo ko kikochi Jehova koek amdoindet sikwamdochi koityi biik, koib logoiwek chemiachen koityi ebesoek ak bororiosiek alak. Kimeche kenai anyun kele ne ung'otioni kikiwiny koboch keny eng ing'ony anan eng kotugul kochame biik tugul, kichame achek tugul kiy neung'at, kimeche kenai. Noto amune sikobendi biik sukul, meche konai biik tuguk cheung'otin missing.
Kichame kenai tuguk chechang kiyain eng wikishek 2 chekisirto ko kikakibe California kebendate. Ko kikibendi anyun kimi kele mi ketit neo nebo kenyishek 2000. Ko kineungat mising imeche kenai. So ko kikiegu curious anan kikimeche kenai na kimeche kero kele ne une keti. Ko kikibe anyun ko ane kiameche kabisa aro keit haraka. Kikibe ko kikoi banda. Ko kingeit anyun ale kaka ketis. Ko kikisir ing yo kele this is it. Ale kaka ketit nekakibwone koni ko kit neungat mising kimeche kenai kele kit ne anyun kiungat nekimwoch Paulo Efesoek. Kisomani ing kitabutab Efesoek nekakosomanwech kanetindet netai 3 kaitet 1 akoi 6. Kale amu nitok ane Paulo kimonjororiatab Kristo Jesu akobo akwek bororioshek. Ngo kiokas akobo tononchinetab nyeindab Jehova nekikokono akobo akwek. Kou ye kikoborwo eng ng'atutiet, ung'otiet, kou ye kiasib asir eng tai eng ng'alek che ng'ering. Si osomani omuchi okuye ng'omnotenyu eng ung'otietab Kristo. Nekimakiborchi werikab biik eng ibinwek alak kou ye kakeng'ongchi nguno chekiyoktoi chechik chetililen ak maotik eng tamirmiriet kele bororioshek ko yamdoikab nametab tuguk ak yamdoikab kebeberwekab borto ak yamdoikab arorutiet eng Kristo Jesu eng logoiywek chemiach. Eng oritit ngot ko kosubi ak koker komie eng makini ko kaonai ung'otionotok. Mite oritit notok no kakesoman tugul ung'otionotok kakomwa kele kikiuny kobo taunet. Kingen achek tugul kele Jehova kwae tugun chechang ako tugun chechang chekikwa Jehova ko ung'otin mising. Tugun alak ko makimuchi keelewan. Ku kele chomyet, kele boiboiyet, ko ne chotok nguno makielewani tugun che ung'otin mising che tun kanyo Jesu kemuchi kenai tugun chechang chemakimuchi. Komi ung'otiet as eng yotok kasoman. Mwachin anyun Paulo Efesoek ung'otionoto kouni kole akwek yunanik ak bororioshek alak ko nyobonik ako kebeberwekab borto ako yamdoikab arorutiet eng Kristo Jesu eng logoiywek chemiach. Eng tai yo kingetau lesson ko kikakinai akobo bororiet nekikakitengan mising nekikikere kele kimongen logoiywekab Jehova ako kiboisie Jehova Paulo koityi icheket. Ko kingotepche anyun bichotok ko kitobonotin mising u lagok chebo koin. Kongen kole mamite ngobwa koi kongen kole makitinye kebebera makitinye king yu. Lakini nguno kakemwochi kelecho okasigei onai ole olion onyobonik ako agenge eng borto. Kou ng'otiet agenge noto nekimwochi Paulo Efesoek ak bororioshek alak chekibwoti kole makiu Yahudik akichek. Ko kakobor ing yutok anyun eng kotou Paulo eng yotok korok ko kakomwa kole amu nitok ane Paulo kimonjororiatab Kristo. Ko mayelesan ki korok eng tai yo kole amune ne notok amune. Ne amune notok amwa maship komwa Paulo kole amune alakini ngesoman eng kitabutab Efesoek 3:13 komwoe eng yotok kole eng notok anyun asome kole amat komeak mugulel amu nyalilwogikyuk akobo akwek chotok ko torornateng'wong. Ikere eng yutok anyun kele kata ng'alek chekendeu chotok amu kanyalil inendet ko kaasib kobwat mising kosir eng yotok Efesoek 3:1 kole amu notok ko katasib kondoi ng'alecha lakini kipkosir mising. Kikere kele kingomi korkoret Paulo ko kitesetai kobwoti akobo kayanik. Kobwoti kayanik chutok kristianik chelelachen. Kikere eng yotok kele melen kele kituitos kayanichu komi kaniset neu nekibendi nguni. Lakini kimite eng betusiek chotok kekase kele kibendi kot
asib komi yoto asikoityi ng'alek ko kit nekimuchi koityi Paulo bichu kokimit ko kikosirchi baronok kityo koityi baronok bichu ak kekere kele kitesetai ine kosire komite korkoret. Ko kingomi korkoret ker nguno ib kabwatutikuk ak ibwat ole kiu Paulo kosire baronok choto. Kikase kele ki Paulo ko kikiratyi askarindet nekiribe inendet. Kekere kele kimuchi kosirishe ine kosuboti anyun askarindet kaing orit yuto kosire ng'alechu chiket kosirchin ebesoek kokimiti. Makergei Paulo kobwatkei kole anyalili ako kingen ege kikirat Paulo amu ki logoiywek chekimyachen chekimeche koityi Yunanik. Ako kimakomeche koker notok Kristo Paulo kiibor inendet kole kimonjororiot ab Kristo. Mamwa kole kimonjororiot ab Caesar nekiindochin betusiek chotok, lakini maibor kole kimonjororiot ab Rome. Kiibor kole kimonjororiot ab Kristo akobo akwek asikobit kokoito logoiwek chebo Jehova chekikakikochi inendet sakoityi ako kimit icheket. Kikere eng yoto kele kakotobwan serious akomwa kole bichu okere osase anan mosaskei amu meche anai ole kingome Kristo ko kimeche akokwek oeku nenyi nyabonik akokwek ako aoeku agenge. Kakenai kele kinyokoek agenge makomi kele yautiot, makomi kele niko yautiot anan kobo Filipik anan ko ne, lakini ki bororiet agenge chekakoek nyabonik tugul. Kingen eng yoto kele inetech nito kora kele ngokakebunji Kristo anan kakewal sobonwekchok akebwa akemi eng Kristo ko ki nyabonikab tuguk chekikochobwech chemyachen Jehova. Kingen kele kimi koboto Jehova ako ndoiwech Jehova eng tugul ako ki lagokchik. Kitesetai atoche kanetindet nebo kwaeng kasi. Kongoi Eva, kongoi amu kaisoman kurget noto eng ebesoek somok kong'ete koitesyobo tisab akoi itesyi akoi yundo kamwa nalen in summary kone conclusion nebo ng'alechu tugul chekisire Paulo. Ko nguno kemeche ketestai ako Paulo koborwech kole kaniset kakoet kaniset amu ki eng kaniset atkinye tai ko kikiker kele ki Yahudik chekimite. Eng yomi kokakobor Paulo kole acha akot kinyo Kristo akobo komwa sikoek maek Yahudik ichegei koboto kimakotinye yani kimotindoi imanda eng Jehova kimi taban. Che choto kabisa kongen kabikergei ile ango achek chekimite nguno. Ko kongoi amu Paulo nekisir asikoborwech. Ko kaiborwech anyun kemutech Paulo akobo kaniset. Kale yani kaniset ko ng'ong'indetab ng'omnotetab Jehova. Kekas ng'omnotetab Jehova. Ng'omnotetab Jehova. Amache nakilen kole chumbindet ngosingen korok. Yani ebit korok niyepchini koit muguleldo akibwat. Kole eng yu sirindet nemwoe Paulo akobo Jehova ak boisionikab Jehova eng ebesoek somok koite 7 akoi 18. Kokimwa anyun Paulo kakemwa eng yo kole akiboitiot eng oret nekonunetab mieindoab Jehova. Kalya sikoek Paulo koek kiboitiot. Kiboitiondet nekatepto ano komi korkoret. Kangemwa eng yo kabisa ikere ile ngong'wan sabonoto asisop iku ko biikuk chekanyokoibun amitwogik ngot komami chi abwoti ale kikimut Paulo kolo eng biik chekingen eng ebesoek chekikakonaigei tugul. Kwanyun ndachek ibwat betut agenge nekakiname nekait betut nekakoromit. Tos mite kaniset neiborugei kole kitonondochini tupchenyo? Ko anyun kale Paulo eng yu keborwech akobo kaniset keker. Ko keborgei Paulo eng yu kole anendet ko nekiyokto. Kale sikiyokto ko kakemwa kele kangomi korkoret kosir barwet ara makikiyokto man
tos mitei emet netom konyor Biblia ngemwa kele kiketafsiren Biblia koba kutuswek eng ng'onyuni tugul kekere Paulo kele kikiyokto ak anyun eng labatet kolabati chitugul naba en 4x4 relay ilabati ikoite in ketit sikolabat age. Ko eng kaniset ko yuto anyun nekakinyorune kanetisiet eng Paulo asikoek chekiyoktoi. Ang yekiyoktoi ko siketepto ano? Kakenai kele kakobwa eng yu Yahudik ako kakobwa biik chekimakotindoi naet eng Kristo lakini kawek eng agenge eng bortab Jehova anan ko eng Kristo ko inendet ne toloita. Kokasir eng baronik chekisire Paulo eng yu kotesetai akobor kole eng tai komwoe kole inendet ko kikamwa kole kikiyokto. Atyo kosir kokeny kole kero anyun ane ko ming'in ingibwat chekile alamalaik chekilyon kola ming'in ing chemengechen ngalen abwat ing olimbo kanisa kokicham kekere kele kabana ko icheket kobune karit, icheket kolyon komeche igeregei ko iming'in, igeregei ile ngot ngele eng kanisa nyotach nyokotiense igere ichuchukaksei amu igeregei isosegei ile matindoi no amatinye no. Lakini kale Paulo ming'in ing chemengechen. Tos mi kanisa chemengechen ing chemengechen amu kamitei cheechen sikomitei lakini kale Paulo ming'in anyun eng choto. Atyo kole eng yu nebo aeng angesoman eng Efesoek anan ko Korindoek kora kole anendet kokinyo Jeiso kokinyonji cheyachen. Kalakwa namba ata? Namba agenge eng cheyachen. Choto kinyonji Jeiso kosir eng kiptengekinik chekinyo kesoman Timotheo nebo tai 1:15. Igere nyanyun ile kakoborgei Paulo keborchigei biikab Efesoek kole ane ko nekiyoktoi. Ako anyun ko ming'in ing chemengechen. Ako kiptengekyo mising. Tos megeregei eng yotok? Engot iteigeregei ile au akiitigei akile asire anom komitei ko kolen amu ngap kemi kanisa kekere kele ndoito ano. Meche kegeregei atebetab Paulo. Amu noto nekakonech eng yu sikobor kale eng kaniset. Kale imuchi anyun orani kakoborwech Paulo komuchi kotoretech kekuye sirutiet na kakimwa nebo naet nekimwa akot chepyoset neki Ellen White nekosir kole yeirikyi Jeiso mising ko yekirikyi Jeiso kotok anyun yani notoku berutiet yotoru iro ole kikakokwerin mokombet ole kinye ko ngirikyi ole kalapkeit kole ikere ile kero yu iwe ikwero mokombet kingesemberi yu kotoku tisiet nekimokotoku ngap betut age matoku ngirikyi Jeiso kotok tengekwokik cheitindoi akiker ile ming'in netianye ko noto nekonech iming'initkei asikobit meker chi age ile no ko kolyono lakini ikere omite oret agenge ne eng age tugul ko kinyo Jeiso asikome akobo noto. Ang yekakonyo Jeiso nyokosor age tugul eng yu ko kakituye ko kibagenge akilu lapkeiyet ne noto kere kale eng yu yeityo kotestai Paulo kole eng Efesoek 3:10 kole eng yoto sikobit konaak eng kaniset nguno ng'omnotet neo nebo Jehova eng laitornatosiek ak paunotosiek eng komoswekab kipsengwet. Kekas nekakotok paunotetab Jehova ne noto kakiborwech kele ng'omnotetab Jehova ko biik cheibortoi ng'omnotoni ong'ang'de keng'ang'u aksinyen kele keng'any kele kokoyam keng'any lakwani ile tomo kotun ndaking'any kele kararan lakwet kai engot bibi harusi ketuje eng yekilenge sikeng'any ko nguno keng'ong'wech kole
keng'angde ng'omnotetab Jehova amu ming'inotet nekakokonech Jehova ikergei ile melosegei, metindoi not, kokonech chutok kinetkei. Kokale sirindet eng yu, ngot koib kaniseng'ung eng kakiletabgei ng'alekab Paulo akobo boisietab kaniset eng Efesoek nitok amwa, imuchi kowalda ano tilyanding'ong inye ak kayanik cheomi kanisa? Tos omuchi owal kaniset amu mi kaniset age nekilen acha makebendi kaniset nimbo ratinwek, makebendi kaniset nin, kibendi ni, kibendi kerektoi ni, acha mabendi nin amu kile ano. Tos kiwal atebonotok? Asome ale kokonech Jehova kokonech kewalake akeeku kaniset notok konu tait ako sikobit kiboru chomyetab Jehova ak boisionikchik, ng'omnotetab Jehova nekikonech eng Jesu Kristo eng tai. Ko notok mising kongotoretech Jehova ak asome mwalimuiyot nerube kotestai eng yo. Kongoi mising Lilian. Kaimwa ng'alek cheechen ak amoche ayab kityo. Eng kebeberta nebo betut nebo somok ko somok kasi komwoe kolen komeny Jehova mugulelwekyok. Komeny ng'oliotab Jehova mugulelwekyok. Kokergei ak kemwa kele konyo Jehova akonyor boroindo nemenye mugulelwek ak sobonwekyok. Barwetab Paulo eng betut nebo somok kong'olole tuguk somok. Ng'olole ng'alek oeng. Netai kotoune kitabutab Efesoek 1:16-14, ngiweke let 14, 15 akoi 16. Akomwoe saetab Paulo. Saet nesoe Paulo kotindoi kamang'unet amu kakokas saet nebo kristianik chemi Efeso. Kele tindoi bichu kayanet. Iyoni bichu akobo kiptaiyandenywa Jeiso nekiyamda Paulo. Mi Paulo korkoret kokas komwoe chi akobo kayanetab koyonik chekiyomdochin. Ingen mi borotet neo mising ngo kieku amdoindet. Sikas kile kikosik biik ak kikoyan Jehova nekimwochin ichek. Imuchi keng'alal ng'oliot eng olimbo imi mazishi kekonori chi iyamde akosik biik. Anan kabiyamde yokomi tumdo kabanum akimwa ng'olio. Kotun kaiwe rutoi iweke gaa keibun report tilyonutikuk akomwaun kole kingimwa ng'oliot akinye komi biik chekisik. Kokergei ng'oliono ne Paulo ni. Kang'alal Paulo kokimiti sobet nebo Efesoek kristianik. Akamwochi kolech sautik-kwok kokakokasak eng kwanda. Akole inendet awendi amwochini kwandanyu amu ngisoman kitabut nitok bo Efesoek komwoe kolen Paulo 1:15 Efesoek. Kale amu notok anyun yekingakas akobo kayaneng'wong eng Kiptaiyat Jeiso ak chamyeng'wong eng tugul chetililen. Kale komatasis akamwaite kongoi eng taitab Jehova. Korok amwochini kongoi Jehova kwanda. Kokanyokomwa eng kitabuni ingisoman eng kutitab Yunanik chekisirei chekure Greek koboisie ng'alek oeng. Ng'oliot netai nekaboisie ko ng'oliot nekamwa kwanda nekikure pater. Nekinye kewal kasarta age tugul kekure patri. Ko patriot eng kasarta age tugul kekure baba. Eng biik alak kokichokoib amu kiboisie ng'oliotab Yunanik. Ko kwanda ko tugul eng tugul. Amu ngebe Jehova ko tugul Jehova eng kipsengwet tugul eng ing'ony.
yoindet ako kiy age tugul nekisobe. Kokanye kongalale Paulo kele amwochini kwanda nitok ani kokonech tilyandit netindoi Jehova ak werini Jeiso nesorunindenyo. Kele kingotomo kosorwech Jeiso kokiek Jehova korok kwandanyi. Kongoek Jeiso kwanda, koek Jehova kotindoi werit nekure kwandanyu. Kesich anyun lagok chebo kapchi kekure biikab kapchi. Komongolyo nekekure patria. Patria ko sobet nekakiyap nebo kwanda keopchi kapchi. Amu sikosob kapchi komi kwanitab kaatak. Ko kwanitab kaatak kotindoi kimnotet nebo laitornatet. Ako laitornatet nekakikochi ko kang'ete kwanda neyoindetab kipsengwet, kiptaiyatab tuguk tugul. Kokanyo kong'alale Paulo koamut Jehova nakokimwoe eng wikit konye kele kanam oeng koek agenge. Kanam Jehova werinyi na agenge ak inendet amu Jehova kwanda kosich werinyi melen kakisich eng siget nebo chi anan ko siget nebo Jehova. Kakon werinyi amu kayanet ab biik cheiyoni Jehova. Kole Jehova ameche acheng muguleldab koyonik eng oretab kayanet. Nyokokol Jehova baunatetab kwanda eng werit. Konyo werit koib baunatetab kipsengwet ne Jehova akonde kwenutab tupchosyekchik chekikure kapchi. Imuch eng kasarta age tugul imuchi iker kapchi komalitit, makararanen, mami chomyet, kikosirgei chepyoset ak boiyot, kikosirgei sigik ak lagokwak, anan ko kikobit bunyondit eng kwenutab bichotok tugul. Kokamwa Lesson kole mati netya kikoit kapchi kotokotindoi Jehova kamang'unet kosor kaatak. Mautye Jehova biikchik. Angot tauen takikolyan kikwaak ne kotokocheng'e Jehova amu kwanda nebo tugul. Tomo koistogei Jehova kole ma kwandab lagochu. Imuchi inyoru kwonyik chemakotindoi manong'otoik amu kikosirto. Koeku Jehova kwandab lagok chebo kaatak. Eku Jehova kwanda neribei sobetab kapchi. Kemut Jehova kipsengwet ne kapchi amu baba ne kwandanyo nyokonamie sobetab kapchi sikobit konyo komeng'is Jehova eng muguleldab kapchi. Ngomeng'is Jehova eng muguleldab kapchi konam boiyot nebo kaatak, konam chepyoset nebo kaatak, konam lagok chebo kaatak, konamie Jehova kapchi nebo kipsengwet ak kapchi nebo ng'ony koek agenge eng Kristo Jeiso. Kongeeku agenge eng Kristo Jeiso kole Jehova anyun kakonu kimnotet ak toronatetab kwanda kotebe kapchi. Kongotoror ak Jehova eng kapchi kotuiyogei kipsengwet ak ng'ony koek agenge. Kamang'unetab Jehova eng sobetab kapchi ak koyonik tugul komelen iyoni inyegei ak itebchigei kityo. Imuti Jehova sobet nekure kapchi. Matin kotomo kitunishe kolen Jehova iweritab kabanum. Kou ing weritab kabanum eng kayanet kokakekurenech werikab Jehova eng Kristo Jeiso. Kokikoyap Jehova kibaunatenyi ak kipsengwet eng kwenutab kayonik. Kole Jehova anyun tepche ng'olyondenyu eng mugulelwekwak. Kongakotebi ng'olyondenyi eng mugulelwekyok nyokomeng'is Jeiso eng achek eng kayanet. Kongomeng'is Jeiso eng achek eng kayanet kotech Jehova baunatet eng mugulelwekyok. Koek kipsengwet ak kayonik kapchi agenge amu mebestos chi sobet nebo Jeiso, mebestos chi sobet nebo Jehova ako mebestos chi sobet nebo kaniset. Kanyo kotuiyo Jehova kipsengwet ak ng'ony eng oretab kayanet.
Kuna kasir Paulo kokesin somok taman ak ang'wan. Komwa kole notok anyun eng nitok anyun akotumchini kwanda kiptayanenyo Jesu Kristo. Amu nyorune inendet kapchi age tugul kainenwa eng kipsengwet. Ng'olyon nekanyo kole kale nganyorune kapchi age tugul kainenwa eng kipsengwet. Imuchi matile ki kainetab koing'wong. Imuchi kimut biik chotindoi tugul. Anan ko kyo biik chekyonyolildosi keku makarek eng Jesu. Kwakiyan inendet. Tuguk chekikere eng konyek eng emoni koite kobeku akoistogei. Ako Jesu koiku lapkeiyet netun komutu makarek ak kibananok chekisoman ak chemasoman. Icheket chematindoi tuguk ak ichek chetindoi tuguk konamie koek agenge. Akoistogei kabwatutik chok chekikipchiegei ak keker Jesu kotoror eng achek ak kelosu kwandanyo ne Jehova ne yoindetab kipsengwet ak ng'ony. Ne family age tugul anan kapchi age tugul komwoitoegei akotindoi kainet eng taitab Jehova. Lesson nebo rani kokebwatwech kole inye imuchi komaikase ikararan eng gaa. Mi kaimutik olimbo gaa. Kotabiker ibwat ile anga kikonyalila Jehova ngot ichup Jehova ak imete inendet. Koleji Satani chup kabisa matoretin ki. Kikonyalili nebo kwong'ut mekere inyalili kuni imete kanisa. Konga imete kanisa ak imete kanisa mutai koleji Satani iro Mungu no kilen imwae ak Kenya komatokotoretin kobut kaniset Jehova kobut kapchi. Ikere korik chekikobutokis kokibut Satani amu kinyo akolech Jehova na uyonino komatoretoki. Ngokotorete Jehova eng sautik soiwei Paulo uye soiwei Jehova kosochin korikyok, sochin lagokyok, kwonyikyok, manung'otoikyok amu kipsengwet ketindoi kainet ako kainanatak ko nebo Kristo Jesu. Ngobire Jehova. Kongoi mising kiboitiot eng logoiywek chemechen chekeinetech eng oret ne inegei ak kiboitinik tugul chekakonetech eng betutab rani. Ng'oliot nekibendi kikesune lesson nebo betutab rani ko neng'ololi kolen torornatet eng kaniset ak eng Kristo. Eng kebeberta nebo tai eng kebeswek somok koitini ko 14 ak 19 ko kakong'alale kiboitinicho eng koindo koboru saetab Paulo akobo kaniset koek kaniset chekimen eng kamuktaetab tamirmirietab Jehova. Ng'alale Paulo koek kaniset chetinye tikitik chelumdootin eng kayanet cheikuitos eng nyet tugul akobo oleu maketab Jehova. Saetab Paulo notok ko komanjororiot kosochin kanisetab Jehova eng kekoshek tugul. Lakini eng koite 20 ak 21 kowalak saetab Paulo kosochin kaniset akowalak koek kalosunet. Koek kalosunet nekelos Jehova eng tuguk cheechen. Koitet ko 20 eng kebeswek somok ameche asoman. Koitet 20 ak 21 kole ngobunji anyun inendet neimuchi koyai mising ine kosir tuguk chekisome anan chekibwoti kou kamuktaet neboisie eng achek, torornatet eng kaniset ak eng Kristo Jesu akoi ibinwek tugul chebo koikeny ak koikeny. Amen. Katukosome Paulo kolen ingoek kaniset chelumdootin, ingoek chetindoi tikitik, ingoek cheikuitos, kong'ep kowalak eng yu kole ngobunji torornatet anyun ng'o? Inendet nebunu tuguk tugul, inendet tinye tuguk tugul, inendet ne taunetab kit age tugul. Kilos Jehova. Lakini kito nekakimeche kiro anan nemeche konet lesson eng yu ko kangomwa ng'olyondoni somok 21 ak 21 kong'alal kole ingobunyi inendet torornatet eng kaniset ak eng Kristo. Kokon tebutiet netai kele angwa katatalit ng'olyondoni
kasir surutichu yeityo komng'abit nebo oeng nekole eng ibinwek tugul agoi ibinwek tugul chebo koigeny ak koigeny eng 21 kobit kokeny tebutiet nebo oeng chekemeche keng'alal eng betutab rani. Tebutiet nebo tai nekole ingobunji inendet torornatet eng kaniset ak eng Kristo. Koteb sirindet kole tos kanaptoi kaniset sirutichu eng oret nemanyolu kondoi koechin ak Kristo. Kalya sikole ingobunji torornatet eng kaniset ak eng Kristo. Kakerkeit ole mitei kaniset ak ole mi Kristo. Kenyoru walunet nekale achicha maunoto. Ilosu Paulo Jehova akobo sarunet nekikikochi kaniset eng Kristo. Kelos Paulo Jehova inendet mailos kaniset amaikoi torornatet kaniset. Kekoch torornatet Jehova nekiyai kaniset kolelesonchi koek mureret kobun Jeiso Kristo. Jeiso Kristo ko sarunindetab kaniset. Makikochi kaniset kotororit kosir Kristo. Lakini kakitambuan kito nekiyai Kristo kwachi kaniset asikomuti kipsengwet komuti Jehova kwa kolelesonchi koai koek mureret. Eng ni kinetigei ngang'alali tukomite kanetab kei eng tai yo kekere Jeiso ko sandet ako kaniset ko mureret. Kichop Jeiso kaniset ne mureret sikomutyigei ko kaniset nenyolunot. Kotugul ko ngesoman eng sirutik chetililen makesoman eng sirutik chetililen ngero akobo bitet ole kiyoitoi ng'aliotab katunisiet kotugul kekere akobo mureret chekichobei kechopchin katunisiet ko kotugul komite biik chechobei mureret eng olinywanet olin kakichobei koinywa asikemutyi sandet kotuiyo eng kanisa asikobit koyai katunisiet. Kelelesonjin mureret eng olin bo gaa ipkokararanit kotom kimutu konyo kanisa kokakechop kolelesan konyolchi katunisiet. Ko bendi biik alake asipkobit kochop lakini kwang'utiet nebo ung'otietab logoiywek chemiachen eng yu koboru Jeiso nekinyo inendet nyikochopchigei mureret akolelesonchi mureret kolokchi ngoriet nebo katanit nekararan, kolokchi ngoriet nebo kayanet, kolokchi ngoriet nenyolchin logoiywek chemiachen, kochop kwanyinyit kanisenyi ko mureret nekakochop kolelesan yeityo asikobit komutyigei kotilil. Kale Efesoek ngisoman eng Efesoek 5:26 kong'ololi kole kitaban Jeiso kotaban kaniset koek netilil nematinye ngiritimok komwae kolen nematinye kunenden amatinye tisya komutyigei mureret netilil nematinye tisya matinye kunenden kinyo Jeiso Kristo kochorgei asikobit kochop kanisani. Eng nitok komakinde Kristo koechin kaniset lakini kakibor boisiet nekinye kwai Jeiso kolelesonchi kanisenyi ne notok ko mureret asikobit komutyigei akomut taitab Jehova kwanda komakotinye tisya amakotinye siring'ut ako neikesunotkei. Eng notok ko bo komonut kikuye ng'oliondoni nekinye kwai Jeiso ko notok ko inendet neketokchinigei neng'olole akobo kenai nyet nebo orit nebo logoiywek chemiachen. So kichopchigei murerenyi Jeiso Kristo akonyo anyun eng torornatet sikobit komutyigei kanisanitok kakochop koek nenyolunot eng taitab Jehova. So mainde sirutichu koechin Jeiso ak kaniset lakini kibor akobo boisiet nekiyai kaniset Jeiso eng kaniset. Nebo oeng komwawech ng'oliotab kele 21 kale akoi ibinwek tugul chebo koigeny ak koigeny koteb tebutiet kole
tos iboru betusiek chemabegu chebo kaniset eng ng'onyuni. Tos kakami kaniset eng ng'onyuni egosiek tugul nakamamite mwisho nebo kaniset komi emoni. Ako tos yutok ko kakitonon nyonunetab Jeiso kele acha kakotebe kaniset koek keny amakonyone Jeiso. Sirutichu chubenakab Jehova kokonech kakuyet nebo kwong'ut kishach ak kishech tugul siste isyokyigei. Kole achicha mau nitok. Nitok kobortoi kamang'unet nekim akobo betusiek chebwone. Ikochin kamang'unet biikab Jehova. Ngisoman eng Efesoek 4:30 kotokyingei betutab katyaget. Iboru sirutichu akobo kamang'unet nebo betusiek chebo katyaget. Yetu kimi ak Jehova koigeny ak koigeny nemakomi kakesiretab kei. Nyone Jeiso nyokomutyingei kaniset. Eng notok koboru kole kakaitei let nebo kaniset eng ng'ony. Lakini nyokomutyingei Jeiso asipkotestai atebet nebo kaniset komite kimni ak Jehova akotebi koigeny ak koigeny. Ibortoi sirutichu kimnatetab Kristo nemabegu neboisie nguno akobo kayanik. Mitei kimnatet nemite kwenunyo nenyolunot kikuye nekang'ale ung'otiet nebo sirutichu ko kikuye ung'otik chemitei chebo kimnatetab Jeiso nemabegu eng achek. Nyoljinech kikuye akobo chamyetab Kristo nememukakse kekwa amareru ung'otiet neo no. So yeking'alale akobo koigeny ak koigeny keng'alale akobo tuguk che konech kipsengwet chemabegu yekinam nguno tilyandit ak inendet akoi koigeny. Nyoljinech ketinye akichek chamanikab Jehova atebet neu nekibo Paulo akobo keker oleu miendab Jehova eng achek ak kikochi akichek kalosunet nekikochi Paulo Jehova amu kwong'utiet nekiyai eng kayanik. Keretab Paulo ko kitindoi Paulo nyet eng oritinyi nekikinyi kakuyet nebo kit oleu Jehova ak Kristo eng biikchik. Konyoljinech akichek keityi nyanotok kikuye oleu kipsengwet akobo achek. Ole kertei kipsengwet ak ole maktoi kwaita sarunenyo. Eng mwisho nebo kanetab kei nebo rani komite tebutik che tebeleson kole tos kiyani bukuit iman? Tos kiyani ng'oliot age tugul nemang'une kutitab Jehova? Tos kiyani ng'alek chekikomwa maotik chekiyoktoi eng Jeiso Kristo anan taunetab lapkeiyet tugul ak kaberuroik ak eng inendet komenye makarnatosiek tugul ak nyet? Tos kiyani iman eng Jehova ak werinyi? Tebutik chenyolu ketebegei. Kale Yesu Paulo kebeberta nebo tai nebo Efesoek kuye kakotoi koboisie ng'alekab saet ak kalosunet. Yesoe Paulo kotesyin kalosunet, kosoe kotesyin kalosunet. Yekisoe akichek ak kesochinigei ko kimite Jehova eng tamirmiryenyi kikochini kalosunet ak torornatet kipsengwet egosiek tugul. Ngoberuro ak Jehova kikichopchinigei akobo bandab kipsengwet yekikenyi kaweketabkei nebo oeng nebo Jeiso asikobit ketorochi weksei. Ameche akochi chi ngotko mi chi netese ng'olyo asikesa. Pas bikyok kibe boroindo asikobit kesa kounotok ongesa. Itorori ng'omuktendet Jehova amu ibo kwong'ut. Kongoi amu ung'otietab logoiywek chemechen cheitesetai ing'ang'wech koteko tugul kot keityi nyet kikuye akobo oleu chamyeng'ung nemareru amaikesugei. Kongoi mu Jeiso Kristo nikiyoku asikobit eng inendet kokinyoru katyaget, eng inendet kokinyoru kosobet, eng inendet kokinyoru nyoetab karubacholwogikyok ak nesire tugul kenyoru sobondab koigeny. Inyitete tamirmiryeng'ung sikotestai kokuyeiwech sirutichu asikobit keityi mising oleu age nekenai oleu mageng'ung ak nesire Jehova kebendat ortinwek egosiek tugul. Age tugul nekose tugoni, age tugul nemitei eng lukwang'wan chebo ng'ony, Jehova kinde taing'ung sikobit iboisie oret neinegei iborchi ichek tugul kwong'utichu, ung'otichu
ak nesirei keiku akwet agenge nekikanyi kaweketab kenung nebo aeng. Nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen. Amen. Amen.